Kade sebentar kum ka perta kesula kubangi ay na kalyang ka Riboy Dorba ya ki kun siu jong ka Riboy district Purok Kawai hakabede bat ka jingpen kemau ka ba sisin sisnap ya ka Riboy Foundation de ka bangi jule South Rig June malak snam tementara snam sisin pat ka Riboy Dorba ringkat pat ke district administration Riboy district Nongpo Ilai Rai ban rakhe ya kene ke Riboy Day Foundation ka jo i kesngi ke South Rig Jun ka bangin spendap ya ka district library Nongpo kumta hagane kesnam ban kenmau bat ban le burom ya kene kesngi kabalalong ka dak kabasa jingken mau ki khon jong Riboy ngidon ban pen bena ya kene ke program harum ya kabala pen krek lang dak Riboy Dorba ringkat ka district administration lan ke office jong DC ke bangi tipai pa haka South Rig June kan sedang nadu nyo buje men step ya kaba latip kum kata ka Riboy Day run ke bangi ai kerteng kabala organize da Riboy Dorba ke office yang district sport office ringkat pat ke RBDSA kabalong ke Jingimare ke 10 kilometer kaban sedang na St. John Jentru bat kabangin penkut hangtai po indoor stadium umlen kedai Nongpo hakane ke Riboy Day run ila penbet bakan long kumnie ban pen internet kat bala bat kata kalong ngidon kini ki kategori men bar women kini kalong open hak Riboy district nang ngidon youngest runner lan youngest participant ngidon the oldest participant ro hakane kaju ika distance ka bangit penmare bat yelay rayu bangin ay yaki cash prizes ringkat batki certificate kum deharu nagkamta kamen gidon lightly kata di first second but third prize gilong first new haja second san hajar but third lahajar kani kan control yaki women category nangta nagkamta youngest participant lang ilap ng youngest boy ngin ay siajar youngest girl bamare ru ngin ay siajar oldest men ru siajar oldest women ru kalong siajar bat ka certificate kaba ngikwa nagalyang ka Riboy Dorba ban perbena kalong banginya le kat bala baginong simbenta paro kinlong napo ka Riboy district kabakan thup lang na do nang tayo na Western Riboy. Tikijing kerpat nangi nag office yung Riboy Dorba kalong. Ba baro ki bahak apopod sam yung Riboy kinwang banisim penta hakane ke Riboy Day run. Ki jingdon kam begini kinong mare kide ban penbet penbiang kalong. Ba nakamta youngest participant ki wanra ya ka original birth certificate bat nakamta oldest pat dia kinuan ra ya ka epic ya ka ID shandur jongki ban pentikina ya karta kaba kidon ha nangta de kapan penput ya kani kalong ha kabai de pat gari Riboy Day run ka registration ya paro kinang simenta onle bat pendap ha ka Light Rig June ha office yung district sport office hakaba kino ki bakwa panisim banta kin poibet ha office yung DSO ban summit yung kerteng ringkat bat kikot isla kumbang ala batay haneg hadin chong kani Riboy Day run kandon ke jinga song jat hai sipor bat khatwai baje kan sedang sa ka function ha district library hakane ka function ka pangini ka ban sedang dat khatwai baje gidon kini program malu malangan su brief hangne nganom la panai detail ya kapa
yo aro ya ka felicitation na kaliang ribo robar ya baro ki sport person kat ki bangilala ban kolek ya ka bangin ai ya ki momento kum ke jingken mau ba ki jingpuro ya ka ai ka bagilale na pagtaban ra ai ka nam jong Kariboy district kumta na kumta ka program ya ka balade penmanahanen ka di South Rick jong punai bulan utau snap Kariboy robar kesudai Bangkot yo President jong Kariboy Youth Federation halor ka nong rimba ka RBOF ka bangiti paipa kari ka kun ka bami na Kariboy dorbar tukumta ngela hot ya President jong ka RBOF ringkat paginom tre jong u bagi dia don lang bat ni hagate ka sngi bani pensit sngain bat ai musim bat ban sakhi na butagan ni kasing crowd jong i Kariboy ni sudai ru Bangkot ya kasenjuk jong ki rang ba snam hapo Kariboy district bakinya don bertalang nadu presiden bakinom tre haga hukum kani kasni nama Kariboy robar kakwa kani tre ringkat i bat kidor pasnom nata kentang ya wai ni hot ya wer kakicing i ya paro klub de jer teng ki badon saudong sopun jong Kariboy district nadu kiri romba tilong kumi kon samla ke theba chimra bakinya poilang syakani ka celebration ngin pelong ika ndei tagasngi ka bakmen ka basyongkun ka badon burom bat ka baay mensim ya paro ha ka bakum kani kasngi ka balong ro ka bansa jikin mau bat ka balong ro ka jingkai ya ka lawe ka bandangwan ka ai kata Kariboy Foundation Day tang kini ki kentir ni don na kaliang ka office jong Kariboy robar kublesbun